22nd and 23rd October, Edgecombe Domain. Ngāti awa ki te rangi. Ngāti awa ki te whenua. Ngāti awa come together as one. Ko wai ka hua, ko wai ka tohu. Pēnei tau. Ko Ngāti awa te toki, rua mano, rua te kaumārua. Kinu pēr kai te whakariri tonu ai tēnei kapa. Ko te tikanga me tahuri atu, kua tūmata me te whai kōrero. O i o whiwhia o lawea, tūro parea. Tēnei te waere o ihi nuku o ihi rau. Waere i runga, waere i rau. Waere i ngā tukutuku a tāna. Ko tāne nui a rangi, ko tāne te waiora. Ko tāne nuku, ko tāne miroinga, ko tāne te korenga, ko tāne te pūkenga. Ko tāne ngā hoa hoa. Ko tāne mono ariki. Ko tāne mahu. Tēnei te hua kakakau. Ka waere a kinu nei tēnei papu. Ka waere a kieke. Kieke ki te taumata o matangi reira. Uhi, wera. Tau mai te Māori a haumi e, hui e! Tai e! Ana reira Ngāti awa whānui. Tēnei te mihi asu o tēnei o ngā rōpū kia kōtau tēnei ahia. Iru nei tēnei kaupapa pakahirahira e whakaohoho ake nei nā huatanga kolo mā kuima. Ahoi anō nā te ahua o tātou matu. Kai mua tonu i a tātou. Ka tahi tonua ka hoki mai, ki te tangi tērā o mātou mōrehu kolaua i a tūmanako. Ai rokai te whārua aru ato. Ka reira korera wewara o tātou mate ki ai te kōrera whai muri te atua o tātou mate. Nā reira ngā mate huhu o te waka o mātātua. Ka whaisi mai, ki nei tēnei papai tēnei ahia. Kia wakalāpu motohia wai hoki rei. E ngā mata moe mai, oki mai kāsi kia koutou. Ana reira te iwi, anei rā, tā kohinga, o ngāsi hokopu. Ākua tirohia mai. Te ahua o a mātou mahi ka tahi nau e tahi kauru mai ki tō mātou kapato te rātonu nei. Engari ko ta mea nui kai ko te tūi nei te ātāmi. Ai haka re mo hioi nā ngoe te me ngāri. Wai ke mai e tahi o ngā tau ki nei te papa ki te tauto. Nā reira ko tā mātou wai te tira. Nā ta pūkenga nei nā tātātau wakapuna. I tito. He wai te whakamau mahala. Kia Miriama, e mohi o whānui tiana e kōtau ka here. Ānei e koe nei mātou, ta hoka whitu ātū, ngāsi hokopu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia ito.
Tēnā kāko te whenua kia tātou te hongora uri noa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
Whaere